Vale, vamos a preparar pizza de verduras o una coca de verduras. Haremos un arroz negro, una paella y ya está, nos ponemos en marcha. Aquest curs de formació que estem fent ara consisteix a donar un nivell bàsic d'aprenentatge en tècniques de cuina perquè els alumnes es puguin incorporar al món laboral en condicions mínimes per poder cobrir algunes places bàsiques com d'ajudant de cuina o això. Tenim nanos normalment que venen del que es diu fracàs escolar. Són nanos que no tenen acabada l'ESO, són nanos que no toleren bé la part més intel·lectual dels estudis, però quan arriben aquí en el tema més pràctic la cosa fa una mica de gir en positiu. El shock vi que había un proyecto, Llevas en Futuro, entonces fui a Barcelona Activa, me informé bien y habían estos cursos y me interesó el tema de auxiliar de cocina. No, bueno, yo esperaba aprender menos, pero he aprendido muchísimo, bastante, más de lo que yo pensaba. Yo pensaba que esto era fácil, cocinar y ya está, pero no, se conoce bastante la cocina. És una formació que n'aprens molt, la veritat és que aprens molt i que vas fent. I jo crec que si t'agrada i poses una mica d'esforç, és una mica fàcil també de superar-ho, això. Bé, a mi en principi no em feia molta gràcia això de la cuina, però després vaig mirar, doncs mira, a mi m'agradaria ser cuiner o xef, i jo crec que això sí que té futur. Si t'esforces, si t'agrada i ho fas bé, tot és començar. Yo creo que me gustaría seguir trabajando de esto, bueno, en un cargo más alto. Y nada, pues si puede ser un restaurante, pues mejor. Hombre, te dan trabajo y haces prácticas y eso. Y bueno, yo fui a una entrevista allí en el centro y nada, hice la entrevista y me tienen que llamar para empezar a trabajar. Me llamaron a casa y hice un par de entrevistas y entré en el curso. Ha sido muy entretenido. Hemos hecho buena piña todos y ha sido una experiencia buena, la verdad. Aparte de que te dan una oportunidad para entrar en el mundo laboral, estás construyendo un poco tu futuro. Le es ponerle ganas y te acabas sorprendiendo de lo que acabas haciendo por ti misma. Home, ja ara mateix m'agradaria ser cuiner. Pues bien, que dentro de poco a lo mejor se ve aquí tipo Arguiñano tirando para Ferran Adrià. Te propones cosas y al final las acabas cumpliendo.